Aboubacar Silla mi salmini on. Jarama de. Nde fedde mon OCDH waɗi witto e nder lebbi ɗuɗuɗi witto yowitingo ko fati e joge walla piile ɓe wiya ɗum dossier e o saria. Yewte en ko honɗum yiwɗon e nder ngo witto mon. On andi OCDH golle amen ɗen ko wallitugol fop toñaɗo haysida ka kaso mi wallitete woni hefta hakke ma on. Koye nder on golle ɗon mi yiidi e ambassade de Royaume-Uni lagine ɗo ɓe financi men fi projet mo 7 mois. Donc min recruti consultant ɓe ɗiɗo ko ɓen ɗon golli e dossier on ko ɓe tawi e mum ɓe haali avancé ji bourse no tawa e o programme ɗo par ce que ɓe tawi juridiction ji goo renouvelama ɗo e hannde kadi haadi noon ko cour d'assises on wanayno 56 mois e waɗaka joni noon ɓe gouvernement o gibi 2016 waɗi réforme tribunal ji ɗin fof première instance no wawi wadde cour d'assises no wawi juge de ƴettude dossier criminel ji ɗi donc ɗum ɗon fof ko avancé ji ɗi mais ɓe tawi kadi goɗɗi gono toon o fii ñiibugol saria on hakkunde toñaɓe ɓen si goɗɗo wujji ga joni téléphone oya wujji kadi téléphone ɗa ma oya pii goɗɗo ma o bakike e goɗɗo nokkugo sariyaji ɗi ñiiɓaki hakkunde maɓɓe woɓɓe ko no nanga no maraka kaso toon ɓe waɗa leɓɓi ɗiɗi leɓɓi tati duuɓi buys par ce que min heeɓi hay duuɓi 16 wonɗo ka kaso dossier makko on haalaka fii mum donc ɗum ɗon fof ko manquement ji men yi. Heddoɗen seeɗa ko faati e ɗen joge tawata on fotti toon e yimɓe jogoteɓe ko ɗuuɗi tawa ɓe accitaka. Yewte en ko yiiɗon hen hayso ko nokkeli sifaji seeɗa e yewton en kadi ko honɗum saabi ɗum e yiyande ngo witto ɗon. Jon mi wawa jettela e misal alajiɓe goo hari ɓe warnoɓe Conakry ga autorité on waɗno fof ɓe nangi warɓe ɓen law ɓe sokiɓe men ɓe wonno lewru 17 ɓe kaso ɓe ñawaka min kankan bangali berete warno ɗon goɗɗo deɓɓo goo on deɓɓo ɗon ɓay journaliste ɓe ɓen haali fi mum on ɗon jettani tan woni population on ɓe wanno ñawore nden ko yaawi law ɓe condamni oya ɗum ɗo yaawi surtout minen ko yo fii yo condamnation on yo yaawo ko ɗum ɗon min faalete. Si mi faami haray fof ko yo fonne tigiriɗe haray ko saria on ko haaliri noon si a bonni koya nange si a nangama koya ñaawe si a ñaawama si saria on inni ɗon koye rewe on ti koye rewu na innugol oɗo no mari sabu oɗo ala sabu oɗo mari jawdi oɗo ala feere ɗum ɗon tawaka e mum. On holli kadi no wodude yimɓe nangeteɓe jogue hara hiɓe jogiti avocat ɓe kono hara ɓe avocat ɓe yawgol yiida e ɓe yimɓe nangaɓe hino sattani ɓe. Ni si tawi yimɓe ɓen naɓama par exemple ka maison centrale sayi goo hewtayi haray naatugol toon no satti ha e junngo gollitoɓe men ɓen ɓe sattini naatugol ɗon on seeɗa. Ko honɗum woni sababu ɗe ŋakke ɗe holluɗon ɗo fof woni ko tawata ñawugol yimɓe jogaɓe ɓe no neɓude avocat ɓe yawgol yiida yimɓe tumaɓe ɓe hino sattude ko honɗum woni sababu ɗi piiji ɗo fof e yiyande moɗon. Minen komin faami ko angal ñiiɓugol saria on waɗi si saria on no ñiiɓi e leydi ɗin na ko satti noon par ce que mo bonna wula si tawi o bonni koyo andine o bonni haray e hoore saria ko saria on woni ñiiɓa si ɓe ñiiɓini saria on ɗum ɗon na ko satti noon ɓe wawi wadde. On holli on waɗani laamu ngu laawi on waɗani ɓe yamiroje on waɗani ɓe ñaganɗe ko ɓe hani waɗude ngam waylitugol ɗum ɗo o alhaali ɗo ñawoje ɗen saria on newine teddine e nder leydi Guinée yewte en seeɗa ko honɗum holluɗon ɓe. Saria on ka fuɗɗi toon ɓe inneteɓe OPG koyo ɓe wallituɓe ɓe jonna ɓe aalaji no ɓe gollira haray e hoore saria haray ɓe timmi aalaji ɗi kala haaju maɓɓe no mum koyo woni kamɓe kadi ɓe ñiiɓa saria on ɓay si innama goɗɗo duwaka feƴƴude ɓere o asaba leeri ɗo so bonni ɗum ɗo e junngo maɓɓe koyo feƴƴin ɗo si on si hewti yoɓe feƴƴi. Aboubacar Silla firten ɗon ko fati e OPG ɗum ko policiɓe walla sandarmaɓe toppitotoɓe e witto arano ngo ndeno goɗɗo nangue ndeno tumaɗo nangue. Ko ben tigri woni OPG si ɓen ɗon kadi feƴƴi ɗon si hewti fewdo tribunal OPG ka gollata ɗon koyo waɗu o andina mo nangi on droit ma o iɗa mari hakke heɓugol avocat iɗa duwa heɓude avocat si tawi iɗa mari feere mum wallito jama on ɓe heɓa avocat ko ɓe yiidata ɗon e OPG on ha yeeso ha ko yata e tribunal haray ɓe wondi e avocat jo maɓɓe on si
si tawi ɓe ala feere avocat on ɓayi Allah waɗi lagineji 2022 ɓe signi aide juridictionnel on koyo ɓe wallito direction aide juridictionnel on ɓe heɓa feere ɓe heɓa ressource no ɓe employé a juriste et avocat fi wallitugol population lagine. Aboubacar Sylla mi yetti on sanne on jarama. Awa on jarama boy.